baba mkhulu uBhombela ibese lobelane lesinendelela inkosi imbusisa. Ngiyafisa mina ukuthi ungabi khona ukhuluma ukukhulume womunye ngoba akekho wayikhona angakuphikisa ukukhulume womunye silalele nje inkosi imbusisa. Kuthiwa ngalesi sikhathi sababa mkhulu ngendlela baba mkhulu ayimuhle ngayo angendlela ayinonkulunkulu ngayo kuthiwa la idlula khona izintombi zayishiya amasokazi usimlandela. Nala idlule khona wayeqoqa baze badinwe abafundisi beyinkolo ukuthi lo muntu uthatha abantu bethu. Wawungamlandeli ngokuthini wawumlandela ngokubona uNkulunkulu kuyena. Bunani uvele mafi uzuri ngiyabonga abantwana uNkulunkulu inkosi izimbusisa. Kuthiwa ke ngelinye ilanga uhambeni lwakhe ayahamba ngale lezanto abangaseKenani wahamba indlela yakhe izodlula eduze kwendlu yesonto. Mayizodlula eduze kwendlu yesonto wahamba uthe mase ngasesontweni lelo abantu babona lesibangaliso ababesesondweni awuyisonto abesendini yesonto waphuma bonke bezobuka lobungcwele abakubonayo wasala yedwa umfundisi epulpit. Wase umphatha kabuhlungu umfundisi lo ukuthi labantu laba ngabaphendula ngabakheni ndiyesonto namhlanje babona kudlula umuntu eminyango baya kuyena bangishiya ngingedwa lendini. Kanti akabona umfundisi akusadluli umuntu udlula uNkulunkulu uqobo lwakhe.
Uhambe isikhathi ke umfundisi yamdina lento yokuthi abantu baphuma bamshiya yedwa endlini yesonto. Kanti ubabamkhulu uzobuya futhi adlule kule ndawo, hambisa basebuye edlule babamkhulu kule ndawo. Manje sedlula okwesibili edlula kule ndawo. Kanti umfundisi lo uzoza ukuthi babamkhulu uzodlula la. Wasecupha wafaka ingidi emasangweni ecabheni. Noma bethanda kodwa abantu bayisedlula babamkhulu bathanda abantu ukuphuma bambona kodwa manje ebakhiyela umfundisi. Wadlula babamkhulu lapho wasebuza. Wathi awu ukhiwe le ndaba namhlanje kodwa wasekubesha abantu umfundisi ngelinye ilanga phela abantu baphuma bonke bamshiye yedwa udlula wena baba. Waseqalekisa ke iqalisa lo mfundisi uthi hawo lo mfundisi uvala abantu kanje uyogcina seyidakwa. Wahamba isikhathi waphinde babamkhulu wadlula khona sekwamile utshani isikhoda esontweni. Useyabuza kubantu abengakhona ukuthi awu akusasonto wena sekwayiwaphi. Wathi abantu umfundisi waye ukusonta usehlala lapha ejointini. Waphela ngoqalise babamkhulu usuqalise ukugcina. Wathi hayi akusasonto lo mfundisi nje kwabo waye ukusondisa ngalezi ikhathi wahamba uyivukela utshwala sehlale ejointini sela lapho navuke khona. Ushebeke mayizinto kaNazaretha ningawomgxeka wabani imgxeka niyithathela niqalekiso namanje angabezibuvu. Indaba kaShembe yinde. Ngelila silapha enhlanhleni. So afanele uyiphikise lento noma ngabe uhlobo luphi lwenkonzo kufanele uyiphikise into kaShembe. Ngoba ayazi ibe khona into njengale kaShembe lokwadabu umhlaba yiyo kuphela enjengobili. Alikho nelodwa isonto abantu bakhona babe benze ethempelini bekhumula icathulo bayayikhumula nje abanye babebonele kumina kodwa. Sesilapha ke enhlanhleni ngomunye umhlangano wakhona eMaritzburg. Sesihamba ke sokubusisa imgidi lapha ezansi. Mase sibuya lezansi. Baba abanye abantu bathanda ukuphazamisa into kaShembe noma beyazi. Wakayeka ongayazi indaba kaShembe. Wabona ukuhamba kaye emasontweni abantu abana bayeza bezocela ukuthi amasonto abayabhidlika. Elahlamba libhidliki lolukhulu njalo. Nalo themba leManazaretha mangabe kuleli bandla sekhona amakhosazana. Awumgogodla webandla amakhosazana. Sesibusisile lapha ezansi emagroundini sesiyahamba ke sesiyaka ekhaya enhlanhleni. Sizodlula kwelinye ibandla khona ibandla lapha eNombhoshongo. Noma ngezana into edlula le kaShembe. Waseke ekhuphuka lokhona obekwale eNombhoshongo phezulu. Bese yohlabelela. Kana tabela aso-25 anjalo nani yakho indaba ukukhupha abantu laba abamasulmani wase kukhona wagibela phezulu wase
isabelo ngasizulu no bathola kanje abakhosazana hayi liyakhala ithukuzi lize wathi udini babuye bonke labantu akade bephazamisa uNazaretha ngoba naye wayagcina sehlile lemphushongweni kwaze kwambele ocingo ezokuwa lento le ngoba into mhlambe akuyona letizawo yena inhliziyo yakhe ihamba ukuka bas naye lo wayememeza phezulu ngoba phela ade ngamemeza ngesikhathi wala wanebeke sabusizaqeda sisihamba sesiphindele entatini waseqala manje egibela phezulu embusongweni wamemeza kwasho sekudlula ilephelele lokho kwakhe uhafu wehla phezulu ehliswa isigubhu ngethuluzi lamakhosazana waze kwambele umuntu wabuka lento sasa sithela okutshela yini into enkulu ngale Nkosi kusinizwini bengicabanga ukuthi amaNazaretha njengoba sizinkumbi singaka nje siyithanda uShembe bengazi ukuthi kodwa khona ingxenye engamthanda uShembe seba nokudumala ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasePhalameni uNyaziwesu angiphe isibindi nina bathanda ukuphila emhlambini kaJesu nina bathanda ukuphila emhlambini kaJesu akhumbulani incindezi yendlela asekhaya khumbulani incindezi yendlela eyenzela asekhaya ngiyabonga abantwana benkosi enkulu yasePhalameni phezu kwalawo magama sicela uShembe awesule sihlale naye ngoba besethemba esihlale naye sihlale nje kuze kubuye ikati impela enandinganeni besiyokuthokozela lokhu ukuhlala noShembe wethu Nkosi yamakhosi sizwile ngoba bamkhulu indaba zakhe sayibona futhi ngamehlo siyezwa ukuthi wafika lapha ekhaya kuleli izwe lakwaDube wagulo kakhulu inkosi Dungozela esizwe inkosi uMagemege ubaba mkhulu wethu wayifudumele kakhulu eshisa ikhanda nabantwana engabatholi ondlunkulu beyisihlanu esele sansi kwaGubhethuka
uma ephethwe leli khanda amantwana benkosi uthiwa wayephilinga ngendlela ongeke uzukwazi ukuyichaza. Uthi ugogo wayengixoxela ntombi yakwaMadida uthi wayephilingiso kwengane ongasi ngabe ingane enhloboni yenza kanje indlela ikhandela limphethe ngayo. Uthi babengalala ubusuku nemini bemthoba bethi lizoba ngcono lutho lingabi ngcono. Kungeni inyanga phakathi kwekhaya zelapha ziphume nenkomo kungenzeki lutho. Uthi zazaphela inkomo esibayeni kwasala amagemfa esibayeni kungenzeki lutho. Kodwa uthi kwaba khona usuku olwemiswa uNkulunkulu laba ngolweqiniso. Oyilona suku udadewabo waphuma wahamba waya kuMphengu umkhokhelo belapha yayimsimhlophe wakwaNtuli. Naye wafika umkhomba phambili wathi asiye kuBajadu. Khona kamashangana akhe lapha na kwaMjadu ayebekwe isilo ilembe. Ewabeka lapha ebekwa isilo uShaka ethi kamphathele leli shangane lakhe lihlale lapha. Lahlala ke bahamba ke baya naye emzini wasePhakameni. Lapha bafika khona abangamthola. Bafika kwathi usaphumile bahlala balinda. Kwathi isikhashana nje wangathi kade yesiduzana wayesebehamba sebeyokhuleka wayesebemukela base bebika ukuthi Nkosi hamba nananga umntwana wenkosi yakwaDuba. Inkosi sihambile emhlabeni wabeka umntwana wayo esihlalweni kodwa akukho ukuhlala kahle. Uhleli uyafudumala kakhulu uphethwe ikhanda. Nenzalo ayikho. Abantwana ababatholakho bayachitheka. Abahlali. Wasithi ulungile ngiyezwa Bajadu. Ngizohamba ngiya khona. Bathi asihlali into yasezulwini babuya aBajadu nodadewabo wenkosi yena ubabamkhulu. Babuya bese ekhaya. Bathi kwahlala isikhashana impela. Ukwathi kuzwakala wathi usedlulu sengapha kwaMbonambi. Awu siyedlula inceku yenkosi kwakusathiwa inceku yenkosi. Isiyedlula inceku yenkosi kanjani manje ngoba phela siyilindele lapha ekhaya. Hayi kanti sawubika enkosini. Isawubika enkosini yakwaMbonambi ukuthi ngize lapha enkosini yakwaDuba enkosi. Kuthiwa ifudumele kakhulu. Yayisivuma inkosi yakwaMbonambi. Yathi phela kunjalo. Inkosi uManqaba yasivuma isiphela kunjalo. Bathi kwaba nosuku ke lapho waphuma khona ke wakusawelwa la emanzini phandwa ngesihlengo. Laba nembheke ngasibona leso sihlengo ihlengo okhandwa ngazo lapho. Mase khandwa ngalezi ihlenga ke bese labezofika bakhuphukele la emthathathweni. Mabefika khona aligibelele lihashi lakho ayihamba ngalo. Bese qamuka idoda kwaMjadu. Kwakuthiwa uJeke Mjadu. Le ndoda le bese beyibingelele besivuma. Isithi hawo Nkosi
wena nomzana yini enzeka lapha ngoba lapha mbona iyashilama lifika lapha liyaphenduka yini enzeka lapha bese bika ukuthi cha Nkosi lapha kwemukela uNdlunkulu uMamkhwanazi lona bengikhuluma ngaye ngesabatha liya kuba bengakafiki iNdlunkulu uMamkhwanazi wadlulela lapha emhlabeni babemsa ngaphesheya amahlankala bethi bawufuna umuntu ozomelapha wehlulekela lapha waphelela lapha kwase kuyelwe emva ekhaya kokubhethuka sekulungisela ukuthi atshalwe mayesehleli lapha kokubhethuka ke hayi bese behamba bese hayi ulungela samba siye esanze ekhaya kokubhethuka mabefika ekhaya wayesethi awukhishwe yonke into ekuleya ndlu enkulu karound khishwe yonke into ephakathi zakhishwa zonke izinto zathi maseyikhishwe izinto wanakho ukusola ukuthi hayi awuqedile ukukhishwa lezi zinto lapho wayese esethi kodwa sikele wathi uzongena ntambama ahlala ngaphandle waze washona ilanga wagcina wangena ntambama mayesengeleke ntambama wayesenza umsebenzi wakhe sethi kodwa lokhu uyakulapha phezulu awukhishwanga koNdlunkulu konke benithema ukukhishwa kubekwa ngaphandle wakhishwa lento le angikwazi kokuyini wayekubona yena ushemntu kokuyini okwakulapha phezulu kokuyisithixo senkosi inkosi wena isithixo esihlobo anginalwazi kahle wasekukhishwa ke sekobekwa ngaphandle lento athi ayikhishwa uBhombela mayisikhishiwe ke wayese ekukhuleka nje sekukhulekwa sithi kubizwa inkonzo wakhulekwa wabizwa amadoda komtshado wathi kude kangakanani wabalwa zonke lezo zinto wathi ukuthatha ithutha bathi bobonala babefika abajado amakhehla ayilandela ayevele phela ubukhosi bawo lonke lelisuku zokoshali uvele kubukhosi bawo bakwaDubu hayi nje basenathi manje nje sokuthi leliyaso sengela kwaMkhwanazi cha kasixabana kodwa lona la kwaDubu manje ke uma sekulapha sebeyasho ukuthi cha Nkosi sesifikile ekushwala amadoda kwamjalo sesifikile kodwa wena inkonzo ke iqedwe inkonzo abusise angizokuqeda kade ngoba kukude lapho kusuka khona kodwa leli usinje likaBhombela elilodwa elishilo ngicabanga ukuthi liyokwenela bokuze kuhambe kufike la khona ethola khona izingane wayifuna izingane wasibela ngamantombazana amabili akhula lezi intombi waphindwa wathola abanye behlula wasethola abafana abanye behlula abanye basala manje ke manazathi engcwele siyambonga uShembe noma sengiswe ubuhlungu eqaleni umqondo wami usunokuhlupheka kodwa ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasekuphameni akuncenga lokho kuhlupheka kuphele uShembe asiphilise uShembe aphile ngoba ukuphila kwaShembe kwenza ukuba kube khona wonke umuntu wonke umusho abe nomdlandla azizwe enobaba nomama mayisuke ekuleli bandla mawusuku ubhedulwa kuleli bandla hayi luyaphela uthando wehla amandla uqedwa ukuthi uShembe ma ngichithwa kuye kuthiwa mangiyeke kumuphi mina siyabonga abantwana benkosi Nkosi busiswe endisweni
Mangipiwe Osinamelo Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni amaNazaretha. Inkosi yababili umntwana asogelweni amen. MaNazaretha amahle. Amanzi asegcwelisiso. Amadola seyaxega. Kodwa lolu suku luqondelana noba kuzokhuluma thina usizawuthini manje. Shawuphozise inkosi yamakhosi. Shawuphozise baba. Wenzela thina zone emhlabeni kube sasingone ngabe awufika emhlabeni. MaNazaretha amahle. Sisikhumuzweni senkosi enkulu umqalo lokuhamba. Ithike indoda endala engubaba uNgema wahamba isengumvangeli. Waba umshumayeli isikhathi eside. Wayakhe lapha kwaMthethwa nasezweni lakithi wake wakha. Wabuye futhi wathuthwa waphindela kwaMthethwa. Uthi abazali bakhe bamthola sebekhulile. Uthi kwathi makufika uGagane basebeya abazali bakhe beyocela umntwana ngoba abantwana bengenabo. Bathi mabefika umqalo wendlela belibika usizi lokungabathola abantwana. Umqalo wendlela wabe sephendukela kumame. Wathi inkosikazi ngicela ungitshele ukuthi lezi ingodi ezimbili eziphambi kwakho nezimbili eziphambi komyeni wakho ngezane. Wathi baba akangazi. Wasethi kawazi uthi baba akangazi.
wathi izoke lezi ivimbo bongabathola abantwana. Wayesethi wena lekuthi njalo uma uxabana nomyeni wakho uthatha induku embili phosela umyeni wakho uthatha embili zisale ngakuwe usuthi azishe. Uthi wawenza lokho ngoba wawazi ukuthi uyamehlula. Uthi kunosuku umntanami la wamshaya khona ozoqhakela phezulu kwakhe base benyanya abanumzane abalili ekhaya sase ijapha nezalukazi eziphethe abantwana. Uthi ke mntanami manifuna ukuthola abantwana hamba uye kini uyolanda inhlawulo uzohlawula lezi senzo usenza ngoba mawa ushaya umyeni wakho awungashayeni wawushaya abanikazi balezi inkomo ongabanumzane baleli ekhaya. Uthi ke mawenzile lokho nothola umntwana lo mntwana uyoba isisebenzi sami. Lo mntwana isicathulo onyaweni laba soze zafakwa. Uyozihamba emhlabeni engasifaka ngesicathulo. Uthi ekukhuleni kwakhe lo mntwana niyombona ngoba uyothi mayisekhulile isilevu sakhe siyojika sibemhlophe kodwa inwele zakhe ziyosala zimnyama. Uthi igama lakhe lomqamba lona lothi uWili. Sonke siyamazi ubaba umvangeli. Ngoba lesilevu simhlophe kodwa inwele zimnyama thebhuqe. Tshwake ngolunye usuku wathi ehleze emzini waseThembalimbe. Namadoda ekhona ababemothile abantu ngoba wayethandwa yibo bonke abantu njengoba inkosi kade isho. Thi wabona ekhomba enyakatho ntshonalanga. Wathi batabami kunenyoka enkulu ezoqhamuka la. Le nyoka imbi ngoba izodabula umuzi kaNkulunkulu phakathi. Thi wabe sebiza izingane zabafanyana ezazikhona lapho wathi uzani la sivimbe le nyoka ingawudabula umuzi kaNkulunkulu. Wawayeka amadoda amadala ekhona. Wathatha izingane ezincane. Wehlela ngezansi komuzi wabeka amatshe naye ethi uqhukula amatshe njengazo lezi izingane bawathatha bewabeka lamatshe. Wayesebuye ehlala phansi. Niyamangala madoda ukuthi kungani ngabizi nina sizovimba le nyoka mbize izingane ezincane. Bayaphendula abantu siyamangala Nkosi ukuthi kungani baba asiyeke thina thatha izingane ezincane. Uthi hayi ngikwenziswa ukuthi iyothi mayifika le nyoka ngesikhathi iyofika ngaso nina niyobe ningasekho nonke kodwa ngoba ukhona lezi izingane ezincane zobe sezingamadoda sezinebizi mhla kufika le nyoka. Uthi ke mina ngaleso sikhathi ngiyobe sengembethe inyama entsha. Nempela saqhamuka isitimela saqhamuka lapha eNtshonalanga. Esiqhamuka kompumalanga esisamalahle lapha ya eThwebeni. Safika lezi izingane kwase ngamadoda amadala ayisemizi yawo. Lawa wayeka ubaba omkhulu ayengasekho onke. Sengehlela ke ngezansi bantwana benkosi. Nkosi yamakhosi singabantwana bakho. Sibuthenela ngothando olujulile ngawe. Olungenayo futhi inkohliso. Iqiniso ukuthi lapho khona ukukhanya nethunzi libakhona. Kodwa kufanele sizibheke thina ke eNazaretha. Ngisemhleni kwaphakama ubaba uShozi. Esikhumbuze imithetho yalapha ekhaya eminye yawo. Yathi uma mina ngigcotshwa namhlanje ngibomshumayeli akwazi kusasa bezogcotshwa umkama bemkhokheli. Impela kufanele eNazaretha nigcizelele lokho niqinisekise ukuthi akwenzeki. Ngoba isonto manje lizophathwa lapha ekhaya yimi nomkami akusekile likaShembe sengelo umndeni wala ekhaya. Ayikho into ezolunga ngoba ngeke siphuzane. Ngisho umkami ngaba namaphutha ngizovala ukuthi vele ngani wakwami ngizothini ngoba umkhokheli wakwami. Ngisho sekange ebandla ngeke ngize ngimkhuze. Ngisho umshumele kange ebandla ngeke umkhokhela amkhuze obani umyeni wakhe. Asiqapheleke lokho eNazaretha amahle kungenzeki. Bafundisi benkosi sembuyela kini bobaba. Nina niyahlupheka bobaba. Kwesinye isikhathi nihlushwa abanlandela abangemva kwenu. Ngifuna ukusho namhlanje lokho okuhlupheka kwenu kudalwa yini labo baba. Ngiyavuma ukuthi umshumayeli ukhethwa yibandla akakhethwa umfundisi.
ngisho ngabe likhethe isihlwempe esingezwe singalaleli sokengeze ukwenza lutho kodwa la kubavangeli yini enambisa amagama bobaba enkosini ungathi umuntu ngoba ukuhlupha ngokukhuluma kakhulu usumthatha umeze umvangeli vele uzofuna ukukhuluma zakhe egcineni afuna ukuthatha wena kubekele kude yihlazo mangabe umfundisi ebiza amabandla ngapho uzothola umuntu umvangeli ubiza amabandla ngapho sekuze inkunzi embili imelene yini ke ezophinde ilunge nakhuphula umuntu ilimazi ukuthi unomsindo ngeke aza uyeke ngisho ngafika ukufundisini mofika abafundisi abadala behluphekile umuntu ophenduka manje okugcotshwa manje efuna ukubaphatha bonke ngoba uvela ukugcotshwa kwabe kuhamba nomsindo niyezwa bana zathi amahle asifisi ukuyithola silamula amabandla uthi uyalalela hayi umvangeli nomfundisi kwenze njani yini inkinga ngoba phela munye umuntu ophambi kwethu umfundisi mawuba bengekho bangahlupheka abafundisi benkosi bantwana benkosi ngoba kwabugcotshwa kufani nokwena emfenefeni nanimekeze ethubani sengumvangeli bani sengumshumayeli khona umahlukano khona lo mehlukwana lo khona yiwo kodala inkinga egcineni oyofica itafula lakho phambi kwesihlalo somusa ngaphesheya kwethuna thi uyabona namagama obeka kumfundisi akuvalele ifayila lakho ligcolile nqondo wangcosa umfundisi kaShembe wakhohlwa ukuthi kunophawu uShembe alibeke kuye niyezwa mana zathi amahle siyaphaphatha Nkosi yamakhosi sizingane zakho siyaphinda baba shawuphuzise lelizwi eliwa namhlanje lapha kithi nangokudlulelawa sasikhona lapha ekhaya sasikhona lapha ekhaya liwa lelizwi sababaza kwaphela kanjalo okudinga amanazela esiphume sihlale phansi sibona ukuthi ziphi ikhala ehlupha ubaba ziphi sizivale manazala ngoba zikona ziyaziwa uma namhlanje manazala kade sihlupheke nobaba izolo siwa sivuka naye kuyaba namhlanje masithi inkosi ethi ayisezohlushwa lutho abantu ababizitheka baba kuyike thina sesigijima sibalanda sibaletha baba akukho cwaninga silwenzileyo kuthi kuhle noma kubi ngiyacela uNkulunkulu ngumthetheleli siyavuma nezitha zakhe ezithethelela sikhale ngoba thina suke sibone sihamba nabo abantu kwesiyabalalela bafowethu ninenizuzumusa athi nizitha zethu nizitha zonyasi lingisana intombi mayibuya emendweni ibuyela kubo ayifiki bengqoshishilizi kubo igcini ilandela ngemuva ihambisho phambi komndeni iba ngemuva ilalethu kula ekhaya kuthiwa ngoba seyakhishwa lekhaya seyona lapha ekhaya nani kenzani njalo senibona seniphambili seningongeke udlula thina kade siwa sivuka ngenxa yenu kade siwa sivuka ngenxa yenu azanithola seniphambili le senisemaguleni nisemsamo nisemnyango nilalela ukuthiwa lapha ekhaya ngoba ifana nentombi ekuyemendweni niyolalela niyoze nihambe emhlabeni ningabalaleli ukuthiwa manje Nkosi kusise nikuzweni Yesikosho yaezwayo yamakhosi umntwana omncane wasogelweni amen ngibingelela isihlalo sasezulwini ngibingelela amakhosi ngibingelela befundisi abavangeli abashumayeli uNdlunkulu abakhokheli amen yonke ingcwele eGamelonyazi amen
awu cishe wasibulala Nkosi yamakhosi thina sikuthandayo cishe safa asililanga ngoba singamadoda sasabamba amazwi obaba babethi indoda ayikhali sibambe lokho Nkosi yamakhosi kodwa cishe sadinda isililo sikulawo mazwi omntwana wakwethu inkosi ishawuphuzise singabantwana bakho masizoni zakho baba thela amanzi apholile Nkosi yamakhosi ma Nazareth engcwele sesikhumbuzeni somqalo lokuhamba osukela emuva kwanontanda abathakathi kukhona bangazi ukuthiwa kwanontanda abathakathi kwakwenza njani umuzi lowo amzazela ngalezo khathi owabe umelaphi wendabuko enabantu abaningi ayibalapha okwakuthi uma inkosi izobulala abantu abayizoni ababathakathi abese bacela ukuba beze kuye bazombela imithi bese besinda kanjalo bagcina sebemthanda bonke laba bantu bagcina sebebaningi laba bantu bagcina sebemkhulekela njengenkosi bagcina futhi nabantu sebemothe enkosini ukuthi awusekhuleka njengenkosi njalo kusho ukuthi usefuna ukuba inkosi kwayiqobo lwakhe wahamba amaNazaretha kwafika isikhathi lapho khona uNkulunkulu wafika kuye ngesibonakaliso ukuthi akathuthe ezweni lale phezulu emahlabathini lawa ayekhona kwaCeza abheke entshonalanga ngoba kwaZulu kunenkosi ezawuvela ezolinyakazisa lonke izwe izochitha igazi kakhulu ezweni ngoba kuyo ukhalwakhe koqhamuka umuntu okwazikhozi sikaNkuluNkulu ngaka kufanele lempayilwe akahambe abalekele entshonalanga wasuka kanjalo ke umzazela elibhekise entshonalanga wafike wakha kwaNtaba Mhlophe lapho umqalo wendlela wafike wazalelwa khona wasedlula esengumntwana esemncane umqalo wendlela isedlula edlulele eNtabazwe lapho bafike bazinza khona esazele umqalo wendlela abantwana benkosi wakhula njengabantu bonke wasebenza njengabantwana bonke lapha eplazini kodwa kuthiwa kwalapha eseneminyaka eyi12 ilapho kwaqala khona uNkulunkulu abonakale kuye akhulume naye wamfundisa ukuthandaza into ayengayazi uma likhuluma naye lelizwi lithi akathandaze kufumanise lo uthandaza kuthiwa uthandaza akakwazi ukuthi uzothandaza thini lelizwi futhi uma likhuluma naye lithi uma ngikhuluma nawe uthi Nkosi yamakhosi oba ngiyinkosi yakho uguqe mangikhuluma nawe njengoba siguqana namhla kalokho esathitekile njalo uzothandaza thini ithiwa unento yayivela iphenduka esifubeni sakhe njengesondo azizwe sethandaza mayiphenduka lento hamba lelizwi laphinde lathi futhi kahlabelele wathola ukuthi ukuhlabelela azokuhlabelela akakwazi uzokuhlabelela thini liphinde leli sondo liphenduka esifubeni sakhe wazise zehlabelela amaculo ayengakwazi lapha emuva la sengishiye khona abantwana benkosi ngenkathi umzazela esuka kwanontanda abathakathi endleleni lithi izwi lapho yakhona awusobizwa ngesibongo sakho sakwaphumana khona bangakwazi lokho usiyofika lapha ube ushembe la uyakhona isibongo lesasavela emazulwini bantwana benkosi asivelanga lapha emhlabeni sasingekho lesi sibongo sakwaZulu ezweni lakwaZulu sasingekho lesi sibongo kodwa safika sivela ezulwini lesi sibongo sisinda ngaso namhlanje masithenje nje shembe ingozi yasuka phambi kwakho
izitha ziyabaleka phambi kwakho ngeke ngayibona izitha laba bakwaSathane ngiyabazi bese ngeke ngababona ngababona abantwana benkosi kodwa linyizwi elangisindisa kubo sebembambile ngane ngathi la ushembe yazwi lezulu ngenzeni kulaba bantu bavele baguqa ngathola ukuphunyuka mbaleke bavele baguqa ngathi awunyazi lwezulu inkosi yasanda kuhlala esihlalweni uma sedlula lapho ke bantwana benkosi uNkulunkulu esekhulumile naye ezemfundisa ukuthandaza yonke into eyenza lento yedwa ngaphambi akhipha inkomo kala thandaze mase sibuya futhi aphinda thandaze ewenza yedwa lo msebenzi kungazi umuntu ukuthi kunalo umsebenzi awenzayo ngoba ufundiswe uNkulunkulu ekhuleni kwakhe eNazaretha akekho umfundisi wamshumayeza kwangena enkolweni kodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu inkolo yayiseduzane yamaweseli wagcina esengena kuyo uma ingena kule nkolo inkinga eyikhona phakathi kwamakholwa ayekhona nomfundisi wayekhona lapho ukuthi lo muntu uma engena esontweni uyazikhumula icathulo kangeni nazo endlini yesonto kanti umfundisi uyayibuka lento eyenziwa lo muntu ngixolise manazathi ukukhuluma ukuthi ngenziwa lo muntu ukhuluma amazwi enkosi ilanga ngicela ungawanciphisi ngicela ungaedi kodwa engukhulumayo ngicela ukukhuluma amazwi enkosi ilanga njengoba ayenjalo manazaretha ngoze kuzwakale kahle ethi uthi inkosi ilanga wasebebuza lo mfundisi ukuthi Shembe wenzani na wathi uShembe uNkulunkulu mnongibizile uthe mangene endlini yesonto ungabe usifaka isicathulo wathi umfundisi hayi mina ngena ngicathulo endlini yesonto wabuza uShembe uthi ke uthini na mina ngingazifaka isicathulo wathi umfundisi hayi mina ngokwami ngingena nesicathulo endlini yesonto saqhubeka isikhathi uNkulunkulu okweziveza izimangaliso kuShembe ezenza izimangaliso sukulumbe uShembe wasefuna ukuthi abhajatiswe njengabantu bonke wayengakabhajatiswa sonke lesi sikhathi base bewalungisa amazi ngakusasa ezobhajatiswa ingelosi yasifika kuye ebusuku yathi ivula incwadi kaMateyu wesithathu ndima 13 wase ivula uShembe lencwadi ifunda wafunda lapho khona uJohane ezobhaphatisa uJesu eJordani uma ivuka kusasa safanele bhajatiswa waseyifunda futhi lencwadi wase kusondezwa amanzi fanele bhajatiswa ukuchelwa lapho ebunzini wasephika uShembe wathi lo uNkulunkulu umbizile uthe ngingabhajatiswa nje uthe ngifake emanzini njengoba uJesu wafa kwemanzini uJohane wathi nani kwenzeni kanjalo kimi baphika befundisi bakhe bathi thina sikwenzi lokho kuleli isonto hamba kwena ufuna abaya befundisi abazobhaphathisa emanzini asikwenzi lokho thina la ekhaya waphuma kulelo sonto eNazaretha tuhamba wabheka eGoli sezilo uthi eGoli kunomfundisi obhaphathisa emanzini wayakhona wafika wamlanda lo mfundisi wabuya naye umfundisi uMtiga isho njalo inkosi ilanga lamalanga lithi umfundisi uMtiga ngiyazi leli gama sizophikisana kakhulu ngalo eNazaretha kodwa inkosi ilanga ithi walanda umfundisi uMtiga ubazi umbhaphathisa wabe sebhajatiswa ke uShembe emva kwalokho zaba nkulu imangaliso azenza waqala wathandazela abantu baphila waqala mayithandaza kuphuma amadimoni kubantu bebe izinto zonke abahlanza abantu kwase kumethusa lo mfundisi lokho kwenzekayo kuthi inhloboni yomuntu le kuhamba kunlokho ukuthi umuntu mayithandazela abantu bawe kuphuma amadimoni kube izinto zonke ngoba kithi lokhu zaba befundisi akazenzeke lento kanti sekukubi kuye ngaphakathi kodwa ithi inkosi ilanga yena wakhuluma kahle naye
wagcina semeluleke tishembe ngcono sehlukane nawe wathi ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ukubizile ukuba uhambe ngendlela ungahambi ngendlela ethu thina amabaptist wangamabaptist leli sonto leli ayisekulo wathi siyabona ukuthi wena ubizele uhamba ngendlela ethu thina amabaptist lapha uNkulunkulu ukubizele enye indlela hamba uqhubele indlela uNkulunkulu athi hamba ngayo wathi ushembe mfundisi awuzokusho ukuthi ngiyahloboka wathi umfundisi ngimdala uma ngingaka ngiyakwazi ukubona izinto ngiyabona ukuthi wena uthunywa uNkulunkulu ba uzohamba ngenye indlela engafani nathi ngizongamlela amaNazaretha ngoba umuntu kaShumayeli akakhona enkonzweni yeSabatha ngizokweqa okunye uma sedlula ke lapho ushembeke eseqala lolu hambo ke lolu lwethu ke eManazaretha okwathi uma efika emsizini uNkulunkulu ethe akayezweni laseMpumalanga lapho eyofika khona kubantu abanqulu izobala ngoba namhlanje senivunula nje nivunule nivale inqulu ingabe sabonakala ngasemazulwini kuthiwani emazulwini uma inqulu ingasabonakala endodeni wathi uma efika emsizini esebuza intaba lethwa inhlangakazi uNkulunkulu athi akaye kuyo bathi abantu leyo ntaba okhuluma ngayo inenyoka ezimbi leyo ntaba ke umuntu ophila umake waya lapho inezinkanyamba inemdlambila nayo yonke into ongayicabanga shembe waseshawa uvalo wasathatha isinqumo sokuthi angisayi kule ntaba uNkulunkulu athi angiya kuyo amphinde le ntaba enizawela kithi la ngigama khona zingcono zona ngoba azinazo ezizolo kukhulunywa ngazo ilapho wathatha khona isitimela ke esephikelele emuva intabazo akwathi isitimela sisebhotazini sabona sesimo uNkulunkulu esebuzile ukuthi uyapi na wathi ngiphindele emuva intabazo ngoba le ntaba othi angiye kuyo kuthiwa inezilwane ezimbi inenyoka ezimbi ngeke sengiphile khona wathi uNkulunkulu ukhetha kuphi ukuba uphindele intabazo ngalesi sitimela siwe ubefe bonke labo bantu kanye nawe kunokuba wena uye enhlangakazi ufike ufe wedwa na wathi ushembe Nkosi ngikhetha kuba ngiyenhlangakazi ufike ngife ngedwa wathi njengamanje ehlake lesi sitimela ilapho kwabona la sesima khona ke isitimela emkhathini nje kungekho station ngekhulutho sama wasehlo ushembe esephikelela kule ntaba uNkulunkulu athe ila sohlangana khona eseyomnika umngcwele ngokuphelele somnika uNkulunkulu ngokuphelele kwasezulwini laqala kanjalo ke leli bandla lethu eManazaretha esesibuye thina sikhohlwe esesibuye thina sichwenze lapha ngaphakathi singabantwana bakho Nkosi yamakhosi oyezela thina ngoba siyizoni shaya uphozise Nkosi yamakhosi asewusebenza kushembe lo msebenzi esingawo namhlanje uma sekufika izinsuku zokuba ahambe emhlabeni kwathi esethemba Jowathatha isonto lonke ebashila abantu ongena ehlathini iviki lonke ehleze ehlathini abantu bakhokha ukuthi wenze njani baxakeke ukuthi ubaba washiya kangaka soneni kangaka namanzi ababemlethelwana babefe bobeke kude ubona umfana ufike wathathe awangenise ngaphakathi ehlathini la ehlezi khona Jowathatha emva kweviki wasephuma ushembe sebuya zabantu uma efika wafika ejabule ngendlela eyisimangaliso bamangala abantu ukwenze njani wasethi abatabami njengoba kade ngilapha nje kade ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi uma ngihamba ngabe niyosala nihlakazeke niphele noma lokuhamba kuyoqhubekela phambili wathi uNkulunkulu ungiphendulile abatabami lokuhamba wethu ngeke kuzophele kuzogcwala umhlaba kuthi uma sasephameni sihlala phansi eManazaretha uma sasephameni wabiza inkosi ilanga lamalanga wathi bhala lapha ngamatshe la engizothi khona
uma sengidlule emhlabeni akasho umuntu uma sengidlule ngicela ukubeka njengoba kubeki ukukhulunyiwa kakhulu uthi uma sengifile bhala la ukuthi lani ongifihla khona uma sengifile akekho wacabanga ukuthi uzohamba akekho wayinalo umcabango kodwa wakukhuluma lokho uthi ke uma sengifile nongibeka lapha ngiyobe ngifele khona anokhipha inhliziyo yami isale kulabo bantu ngoba mina bengithanda bonke abantu wathi ngeyalabo bantu lapho ngiyobe ngifele kubo bese ukuthi isidumbu sami lithathe nizosifihla lapha noma kungenzekanga lokho Nkosi yamakhosi hayi ngoba kwenqaba abantu basemhlabeni kodwa isimangaliso ngoba kwangumuntu wasezulwini owathi udokotela omlungu wayesebiziwe kuba azohlola isidumbu senkosi weneliseke ukuthi inkosi idlulile emhlabeni kodwa isimangaliso senzeka wathi mayisithinta ingalo yakhe yanyakaza yadlikizwa wasesaba lo muntu ngothi angeke ngikwazi ukushiza umuntu ofana nalomuntu ileso zathu senze ukuthi kube lukhulu ukuthi akhiphe inhliziyo isale la inkosi eyayi iphangalele khona kwaphoqa ukuthi ahambe nayo inhliziyo aziyofika ephakameni ngoba ke kwaba lesibindi ukuthi umuntu ofana nalo ngingamhliza ngaqala ngaphi mfisa wena wawungenze njani wena wawungenze njani uthi ke kodwa uma sengihambile uthi ithuna la matabami ningalifaka usemende phansi nasemaceleni naphezulu nize ningalikhonki ithuna lami ngoba mina ngiyomila uthi kufuneka impande zami zehle ishone phansi ziyothola amanzi ukuthi isihlahla esiphezulu simile siye phezulu wathi kodwa mntanami ngeke uzusibone wena wathi kodwa siyokhula sigcwala umhlaba wonke sigcwala umhlaba wonke eNazaretha ni isihlahla sikaShembe ngoba ningakani washo njalo inyeke into ethusa ngesihlahla noma sitshala egcekeni sisihle sibe sihle kangakanani kodwa kulesi sihlahla esihle kuba namagatsha amabe okuyephoqa ukuthi gcina usukanquma wasusa gcina usukanquma wasusa ukuze sihlale sisihle ngabe wena uyisihlahla esinjani ngoba sihlezi kule ndlushi nawe sibuza ukuthi ngabe ngisihlahla mina ngiyigatsha elifanele nokuba lesi sihlahla zibuze wena mNazaretha rivaza konke ukuhamba kwakho konke ukwenza kwakhe imicabango nekwenza kwakho ubusubona ukuthi ngabe kungifanele ukuthiwa mina ngonyazi lwezulu kufanele abantwana bakosi masa sesaba ukufa ukuhlukana kwemphefumulo nenyama kubuhlungu hayi usaba ukuthi kazi uma sefile hey emva lokho ngiyoshonaphi ngoba uyazaza ukuthi uhamba kanjani ukufa fanele sikusabe ngobuhlungu bokuhlukana kwenyama nomphefumulo hayi sesabele ikusasa ukuthi uma sengidlule kuphi la ngizoshona khona singalingisa umfundo kade engatathiswa okwesikhathi unyaka uqala engahlala engatathisha ehlala kuthi egcineni bese eqala ethi uyatathisha kusangena kuseni uma ephasile ngenhlahla kwaphasa uzetshena abantu hey angande ukuthi ngiphase kanjani ukuyazazi nawe uyibuza ukuthi ngabe ngihlezi kulendlu nje kungifanele ngezenzo zami ngiyabahlonipha nabanye abantu ngiyabathanda nabanye abantu angikhulumi kabi ngabanye abantu angisaphathi ke ngonyazi Nkosi yami ngoba ngobuchwepheshe bamafoni ngcono mina engazi lutho ngefoni yami ngazi uma ngikwazi kufanele ngifonele ingane zami ngifonele yaphila zinazo ziyaphila ongale kwalokho kulibona izinto ezenziwa emafonini angizazi kuyangisiza ke nalokho uyangisiza nalokho ngoba kungenza ngagcini sengifaka unyazi lapha sengikhuluma wonke amagama engiwathandayo wena okhuluma amagama owathandayo ngonyazi ngiyadaphuka ngiyakudabukela mhlobo wami
uma ungaphenduki namhlanje uthi lokhu uhambe kade ngikuhamba lokukhuluma kade ngikukhuluma ngonyazi ngiyakushiya namhlanje awusophinde ukushiye kodwa unendawo yakho kwelizayo unendawo yakho nami nginendawo yami uyazazi wena nami ngiyazazi umntwana okhuluma ngendaba enkulu senza uhlala phansi nami ngiyathanda ukuyigcizelela ngoba izinto ezibuye ihluphe thina omama baka 14 bayazana ithempeli nethempeli amadoda ka 23 ayazana ithempeli nethempeli intombi ka 25 ziyazana ithempeli nethempeli ngakho ke bantwana benkosi kuyafika isikhathi lapho uNkulunkulu ethi khona mhlawumbe umkhokheli wami senyamthatha kulaba bantu sefuna ngimnika omunye ngibanika omunye omusha angidingi thina lebehlala ukuthi sithi sokhethela omama umkhokheli siyawuhamba no14 thina singabakhethela ngoba yibo bayazanti phakathi kwethu nango ozoba umama wethu ozosihola sizo nyazinto ezulu baba madoda abangoshithi abe phambili sizokhetha umkhokheli hawu madoda senamba 14 yini yekelani izigaba ngezigaba zihambe indima yazo ukuze kusasa uma zihluphana azikusho ukuthi mfundisi uwo wasinika lo mkhokheli Mshumayeli uwo wasikhethela umkhokheli buka ke manje siyahlupheka asakheni bantwana benkosi ukuze leli badla liphile asakheni bantwana benkosi ngoba kufuneki njalo bayinkosi sefanele naka amacala sekunaka angena ngapha amacala abantu abahle kangaka amaNazaretha njengoba silande akekho umuntu ocaba ukuthi ngiyothetha icala manje wonke umuntu ocabanga umphefula ukuthi inkosi uma ngidlula lo mhlaba lilobe igama lami encwadini yokuphila loba nkosi igama lami encwadini yokuphila asike isikhathi samacala lapha abantu abahle kangaka amadoda amahle kangaka omama abahle kangaka amacala angena kanjani phakathi kwethu Funeka siyezulwini maNazaretha silwela izulu indlela sezulwini ke isetshenzela uselapha emhlabeni indlela yasezulwini isetshenzela uselapha emhlabeni yesho njalo inkosi uthini ithi njengoba silapha abantwana benkosi sizocela indlela esohamba ngayo sesibheke kwelizayo ngeke ucente usungale ngoba nothethelele sengale umusa kaShembe lowo athi umntwana wami ngiyamthanda angimthethelele kodwa uma uthethela fanele uthethelele usenga uyibone futhi nawe uthi hayi ngithethelelwe unganeno ungangabazi ngoShembe maNazaretha Nkosi yamakhosi abantwana bakho bonke laba singabantwana bakho lapho senze kabi khona Nkosi yamakhosi sicela intethelelo Shembe ingcwele wena wedwa umthetheleli wezoni wena wedwa umgezi wamacala ethu neziphambeko zethu ongcolo singayibanjelwa nje amacala emndeni yethuke kodwa singabanjwa amacala lapha ekhaya ngoba ke indawo yamacala lapha ekhaya ngalawa mazi Nkosi yamakhosi umuntu esebuyele ngezansi Nkosi busisele ngizwile Nkosi yamakhosi yazibezulu sukuma Nkosi yamakhosi amadola abavume amazwi aphume ezulwini ukuthi Nkosi yamakhosi isicabanga nokushiya iziswa Nkosi ngidumala ngoba konke Nkosi enginakho uKashembe ngiphiwa uwe
Nkosi yamakhosi uyisihlangu kimi ungumvikeli kimi amakhosi Nkosi ayabulawa ngikhuleka zonke izinsuku Nkosi yamakhosi ukuthi ungivikele kodwa amazwi akho namuhla Nkosi angenza ngibe nosizi ngokushiya kwakho hluko bekuphelile ngathi kodwa ke nginathemba Nkosi ukuthi ngeke ukukwenzeke lokho ngizocela Nkosi umshumayeli wakho Nkosi uDlamini wala ithempeli esigcusile angidlabelela isihlabelelo sa 181 amavesi nje amabili Nkosi bese siyaqhubeka.
amadola wavuma ufika inyembezi mina ngoba enginakho konke Nkosi kuvela kuwe ngibone sekwenzeka ngathi ngikuqile ngikhuleka Nkosi yamakhosi ngizothi ukudlula nje kancane kwangonyaka odlule ngaphambi kokuthi saba khona kanjani thina kuze sibe khona Nkosi yamakhosi unyaka odlule ngazo 15 September kodwa mina ivalali ngihlabe mhla ka 6 September isibake lento ukuthi sibadala ukuthi iva mase kunobomvu liyaphuma Nkosi yamakhosi angiphumanga kwamhla ka 15 uNdlunkulu wangithengela indodana ngathi hayi ngaziba ukuthi izophuma iva lizophuma iva uqumlenze wamnyama Nkosi yamakhosi wakufanele impela kube ngaye ngolezana mhlawumbe ngabe wanqunywa kodwa ngomhla ka 20 imali ingekho uNkulunkulu kaShembe hayi ngawungena eDibay bafika belungu baluhlephuna unyawo ngaphansi kodwa sekuvalekile ngekusabona njengamanje konke ngangicela ngaleso sikhathi ngangingenayo imali kodwa unyawo alunqunywanga lwabuyela lwaba yilo imali angiyazi yavelapho ukukhokhela belungu 175,000 ukuthi nje bangikhiphe ivo unyaweni bangabe unyawo olunqunyiwe namanje Nkosi yamakhosi ngiyakudumisa ngazi ukuthi ngakudumisa ngani Nkosi yamakhosi akuphelele ukunikela kwami Nkosi ngifise ukuthi angazi ngisho ngabe kuthiwa ngiwini lotho leyo mali ngithathe nje ngithi ngizoyithi iqinise enkosini yamakhosi ukubonga ukuthi unyawo lwami azange lunqunywe kuNkulunkulu kaShembe sipholile isilonda esasikhona sengiyahamba inyanga ezimbili ngafaka isicathulo ngenzi lutho ungakaze futhi ubuhlungu ngibuzwe ngenxa ukuthi nje Nkosi yamakhosi ngakhuleka ukuthi ngiyacela Nkosi lobuhlungu ngingabuzwe uNkulunkulu kaShembe yasezulu kulelizwe sike yasho umnewethu lapha ngaphesheya ukuthi ukufika kwaBhombela kulelizwe wafika kanjani imangaliso owazenza efika ushilo ukuthi ogogo babeyisihlanu kunjani impela ekufikeni kwakhe sibe uxile nomkhulu uMagemegema babomkhulu osalubaba sebexoxile naye angazi noma incebo bayibizwa ngencebo eyacela indawo noma babomkhulu owathi ninayo indawo nceko kodwa ngicabanga ukuthi incebo eyayibona izwe eyisebenza kulo izwe elabantu ababedinga ukusindiswa ngaleso sikhathi ngoba abantu bangaleso sikhathi Nkosi yamakhosi babegcoba ihlahla beyihlanganisa besindisa abanye bengasindisi Inkosi kule ndawo esikuyo ke uNkulunkulu kaShembe ngiyazulezulu inomlando omubi kimi inomlando omubi ofanele ukuthi ngulungise njoba kuzophuma nje umeyi lana kuleli hlathi kwakuyithi seqhibizisila njoba sithile segibisila yonke imikhuba emibi yayenziwa la kuleli hlathi ukhokho wami uNtungelezana mangaphosisi akaqedanga isonto ephansi etshaliwe igilamkhuba zamumba zazomfihla kuleli hlathi wathi mayisebonakele owambona wahamba wayobikela isigilamkhuba futhi isigilamkhuba sambambezela samthuma kwenye indawo sabuya hazomthatha samphosa la emanzini lamanzi esemanzini ukhokho wami ngilwa nendlela kanyazilozile ukuthi makuphuma umeya ungipha amandla ukuthi ngikwenze ngoba usefikile washo wathi msukulu ngiyacela ungikhiphe emanzini msukulu lapho engihlezi khona angigqokile ngibhinca amaphepha yazwezulu kufanele kwaBhombela kule ndawo njoba ngisho ukuthi la kube nami ngangikhona ngalezo khathi mhlambe nami ngabe nganginakho engangikufuyela ngoba wakufuyiwe la
bakufuyiwe kunamadoda njaziwayo ukuthi afuyile lapha. Ekufikeni kwaPhombela wafika lapho wayibuka le ndawo bese bekhuphukela kule ndawo elapha ya asesikoleni endesheni ukuthiwe kabe inkosi. Wasefika ethi babomkhulu cha nceke yenkosi ngicela kube yile indawo yakho mina ngoba uthi kuze ngisinde nabantwana bami besinde mangibathola yimi engizika kuleli yahlathi. Athi nceke cha awukwazi Nkosi ukuthi kube uwe oya kuleli yahlathi. Wena wakho umuzi owami umuzi ngizowakha la. Esho wathi la sekukwabe inkosi. UPhombela wathi wowami lo muzi kodwa kuzohlala wena Nkosi. Nanizwe kahle lento. uPhombela wafika wathi lapha ya ikwabe inkosi igama laqanda uPhombela. Wathi uzokwakhiwa lo muzi owami kodwa kuzohlala wena Nkosi. Mina ngizoya ukokwakha owakho umuzi ngizowakha lapha kuleli yahlathi. Ngangempela ke bathi kwenzeka kanjalo imanga ukuthiwa zenzeka usufikile umlilo usubahangula usubashisa ushisa kwanti yayikhona leli hlathi ababekhona bahamba noPhombela abengakuboni abengakuboni ngamehlo bathi babeswa nje amasi ukukhala umayimaya sazi ukuthi yini eyayikhala khona kwakukhala sejuthi uthola bakaNkulunkulu ngabe kasikho kubuPhombela kafika ngabe kasikho kubuPhombela kafika ngoba babetholakala obaba nobabekazi bedlule emhlabeni. Efikeni kwaPhombela bama ukudlula bazalwa ugogo wami nje ozala ubaba efikeni kwaPhombela wayenelinye igama kodwa igama walethiwa uPhombela wathi noMaphilisi ngoba kwase kuzophila abantwana basizobathola. Kuthi ngelinye ilanga abe sixoxela sambona ke umkhulu uMahliwa eNgweni noma sambona ngesikhathi eside ukuthi kwakuyisabatha belungisela ukuyesabathweni. Naye waba umuntu ongathi ulungisela ukuyesabathweni bathi bephuma ngesango nabayephuma ngesikhala ebheke inkomeni. Amandla kaPhombela kuleli izwe labaDube futhi ngendlela amakhulu ngayo namanje kufanele ngabe siyababaza ngoba ingwenya ukuthinta umuntu ngomlomo yagcina ngaye yambuyisa yangabe samudla omunye umuntu. Kuthi ke ngalelo langa sebewuphuzisa inkomo kule kwelimhlophe ngale umkhulu wayesixoxela hayi la esigcaweni kade kunehlahla kunehlathi besidoba khona bungena kanzima nje mawuya khona uhambe emabungeni uhambe phezulu kwamabhoqo. Kuthi ngale bebhukuda nje bebaningi kodwa ingwenya vele yakhetha yena nje ekumkhetheni kwakhe uthi wakhala kodwa hayi ukukhala lokhu ukukhala ngathi ubanjwa ugesi. Yena ke sisebenza ngogesi hayi ugesi awukhulumi kakhulu. Uthi ngesikhathi ingwenya uma isizomcwelisa kwakuba nezwi elithi vala amakhala kodwa awavala mase la phansi emanzini ayibone esesegibisi lapho adoje khona awamandla kaNkulunkulu lawo ukuthi amkhombise ukuthi wena unesiphiwo sokuthi uyoba utho enkonzweni. Ngithe kodwa akuyizwe bathi abazali bakhe asise enkonzweni wena wakhetha ungezi. Uthi njalo mayimphakamisa aphefumule uma sizomshonisa phansi kube nezwi lithi vala amakhala ayibone sisegibisile. Ngesikhathi kwenzeka lokho uzubona amandla kaNkulunkulu ingwenya ukuthi ingahamba nawe ukhalo olungangahlasimbe ngekilometer noma 2 kilometer kodwa kube nezwi lithi nje vala amakhala. Ungabi kamele likhona ungabi na uvala ngeke ngisho ngoba ngakushongo lokho
ngoba phela enye into esilimazayo wovalo kuthena ke sokugijima zafika la kwakuyisabatha zafika zalibika udaba ubaba omkhulu wahamba kunendlela ngaphakathi kwakuyiyona yakhela ubaba omkhulu ukuthi uma kuneyinkinga ezikhona ahamba ayobika nebala wahamba wayobika ubaba omkhulu lapho wayekhona uBhombela namadoda wayehlezi nawo kweza bazithi ke nithule na inkosi yakwaDube ikhuluma nebala ke yabuya impendulo kubaba omkhulu ukuthi hamba uyitshele imboyisi awucabange kusukwa lapha kuyojikwa le ngasekhaya kuyiwa lapho kuwela khona imoto kodwa ingwenya nje umuntu usaphila mhlawumbe mina ngoba sengifile Nkosi amandla kaNkulunkulu amandla kaBhombela ukufika kulelizwe ukuzosiphilisa ukufika kulelizwe ukuzotshela izilwane ukuthi aziyeke ukudla abantu lokho ngikuboniswa yini sasise bancane sihambe ehlathini laphana uthola ukuthi uzoyibona imfondlo yezilwane kade ihamba ebusuku uyibona imfondlo ukuthi la bekuwela inkuzimalanga yenyoka kodwa ngize ngayeka ukwelusa akaze ngibone ngisho sisodwa isilwane amandla kaBhombela lapha ekhona ukuthi izilwane kwaDube ngabikho umuntu ezimidlayo mawuzobheka namanje ukancane uzwa umuntu uthi ushawe inyoka kwaDube kodwa kwezinye indawo siyabashaya impela kwaDube kukancane impela amandla kaBhombela abantwana ukuthi wasiphilisa nakhona ngazi ukuthi siwumndeni wakwaDube singakubonga ngani ukufikeni kwakhe umkhulu amukele balahle yonke imfutuza eyayikhona ngaleso sikhathi amandla ngiyacela umuntu othi Dube ngelinye ilanga siguqe nje sikhulekela amandla kaBhombela ukuthi wafika kulelizwe waphilisa ubukhosi bama namhlanje sisekhona ubukhosi bakwaDube kana kaNkulunkulu ngalawo mazwi ngicela ukubuyisela